Letos je ARS že drugi zapored organiziral dneve komuniciranja znanosti, kjer je z različnimi aktivnostmi predstavil to področje po eni strani raziskovalcem in po drugi strani slovenskim novinarjem. Komuniciranje znanosti je danes bolj pomembno kot kdajkoli prej. Srečujemo se s številnimi družbenimi izzivi, na katere ima prav znanost odgovore. Vendar je te odgovore pomembno povedati na način, da so javnosti tudi čim bolj razumljivi. In tu v igro vstopajo tako raziskovalci, ki morajo biti sposobni zelo jasno povedati javnosti, kaj so srži njihovih odkritij, in po drugi strani novinarji, ki so tisti, ki prevajajo te raziskovalne rezultate javnosti. Well, I think that one of the challenges for science communication today is to create trust and to favor a trustful discourse in the public sphere between the citizens and the producers of scientific knowledge. And in a way, I think that science should accept science journalism as the first antibody, a kind of first immune reaction by society. So when there is something that looks like a potential threat to society, science journalism intervenes. And sometimes there is an overreaction and science feels like attacked unjustly from science journalism. But sometimes it's a healthy reaction that helps science itself to treat and cure its wounds that nowadays appear to be quite important. V Sloveniji se raziskovalci že začenjajo zavedati pomena komuniciranja s širšo javnostjo, ampak ne še v takšni meri, kot že v bolj razvitih okoljih z daljšo tradicijo sodelovanja znanosti z mediji. Tako da so zelo koristne takšne delavnice, ki omogočajo raziskovalcem, da sploh spoznajo določene veščine, ki bi jih mogoče v drugih okoljih usvojili že tekom študija, pri nas pa mislim, da ni večini študijev to del kurikuluma. Raziskovalci se učijo recimo, kako pisati raziskovalne članke, poročila v svojih raziskavah, ne pa kako jih predstaviti v širši javnosti. In vsako od teh dveh stvari sta veščini, ki jih mora današnji raziskovalec, znanstvenik znati.